sekarang kita tengah dekat kota punya airport transit macam dekat Singapura. Okay, kita dah sampai Uganda. Okay, jadi sekarang kita dah keluar airport Entebbe. Lepas 2 jam kat dalam. Jadi bila kita keluar airport, kita akan disambut dengan binatang Uganda, gorila. Okay, jadi kita dalam perjalanan nak pergi mana? Ke Jinja. Akan mengambil masa dalam 3 jam. 3 jam. Habis singgah sekejap di Victoria Mall untuk beli air dan juga makanan untuk dimakan untuk on the way ke Jinja. Setelah 4 jam atau nak dekat 5 jam perjalanan, kita dah sampai kita punya stay for tonight. Tak nampak apa-apa pasal memang dah malam dah. We're going to enjoy the beautiful view in the morning. And I'm going to give you a book to sign in. Either one of you. And one of you is going to take the upper spot. Okay. Then 3 of you are going to have the cottages behind. Got it. There. So hati-hati. Jangan ni. Dia bawa beg. Jadi James akan tunjuk kita bilik kita. So what's the name of this place, James? Jinja Backpackers. Jinja Backpackers. So this is the cottage. Wow, this is so this is where we'll stay our night. And then wow. Okay, it's good. Jadi ni dia punya rak can get as traditional as it gets. And this is the toilet. And this is the toilet. Wow. Boleh. ada harapan Ada. Okay, selamat pagi. Sekarang kita tengah berada pada hari 2 untuk Uganda trip. Dekat belakang sini ada dalam 5 ataupun 6 tempat penginapan. Nama kampung ini adalah The Backpackers Village. Okay, sekarang kita ada dekat tingkat 2 of the compound. So semua benda dekat Jinja Backpackers is made up of wood. Nash, which is the founder of this place, merupakan seorang yang sangat artistic. So dia memang nak buat semua benda out of wood. So kalau kita tengok the cottages there, all of it is made up of wood. Even the tables ataupun meja-meja dekat sini out of wood. Punya blinds pun is made up of wood. Kalau kita tengok dekat-dekat, ini kayu ni. Ini kayu.
Okay, James. So what is Rolex? Rolex is a chapati. If you know a chapati, it's a dough. It's rolled and then fried, and then they bring eggs with vegetables and fry it together like an omelette, and then roll it up. So it's actually rolled eggs. Yeah, rolled eggs, and the Ugandan way they call it a Rolex. Very nice. You like it? So this is the national dish of Uganda. Yes. Yes. Good morning. Goodbye, James. Do you have anything to say to Singaporeans? One day I'll make it to Singapore and have your special dish, like your local dish around. Okay, Thanks I'm for looking coming. forward to that day. See you. Thank you for coming. Thank you for the warm hospitality. Okay, so now we're moving out of our backpacker hotel. Kita orang nak pergi ke tempat lain. Just nak cakap terima kasih dekat Jinja Backpacker Hotel for the awesome stay. Looking forward to return back here. Marian kat Batam. Ya Allah. Allah rezekikan diorang Jadi kita dah sampai the first destination kita, which is Fufa Sports Center, where kita akan adakan press conference. Ya, kita akan adakan press conference before the football tournament tomorrow. So kita akan adakan press conference dekat this building, inside this building. And then kalau tengok dekat sebelah sini ada padang bola. Jadi sekarang kita tengah ada press conference sebelum tournament esok. Sekarang kita nak makan lunch dekat Igar Cafe. So ni dekat mana kita akan makan kita punya lunch with a very nice panoramic view of Uganda. So we landed in Entebbe yesterday. Semalam kita turun dekat Entebbe. Lepas tu kita make our journey to Jinja. So ni Jinja. Ayah pun. Lepas ni kita akan patah balik. Lepas ni kita pergi mana? Kampala. Mbale. Lepas ni kita pergi Mbale. Kita akan naik lagi atas. Okay, so hi Ivan. Yes, how are you today? Hi. So Ivan is our photographer. Saya belajar satu benda baru ni. Ivan menggunakan Adobe Bridge untuk mengedit gambar-gambar. Pasal dia boleh bulk edit instead of nak edit satu gambar satu-satu macam dekat Photoshop atau Lightroom. So ni satu ilmu baru Thanks Ivan. You're welcome. Can you see? So itu clock tower yang famous dekat Mbale. Okay, kita baru sahaja tiba di Mbale. Dan ini akan menjadi tempat penginapan kita pada hari kedua. Jadi kita baru saja sampai di tempat penginapan kita selama 4 hari akan datang di Mbale. Jadi kita akan duduk sini selama 4 hari.
Dan satu benda yang menarik di tempat penginapan kita is pemandangan ini yang ada dekat luar. Jadi kalau kita tengok dekat luar je, kita akan Masya Allah, kita akan dapati pemandangan yang sangat indah. Kalau kita zoom dekat bukit tu sikit, kita akan nampak macam waterfall. Masya Allah, Masya Allah. Sampai juga barang ni. That morning by 9, everything will be done. Okay, bye. Kita dalam perjalanan nak pergi ke Korban Center. Bukan football field. Nak pergi ke football field. Okay. Kata balik 1 hour. Assalamualaikum. They are looking forward for the kurban, eh? Apa tak boleh drive tu? Dia tak boleh bawa lagi. Semua jalan kan? Ha? Oh, ni duk kerja sini lah awak. Oh, yang Chinese factory. Oh, gila. Okay, jadi kita dah sampai dekat Korban Center dia. Jadi dekat sini ada dalam sekitar 100 lebih kambing yang akan disembelih pada Hari Raya Aidiladha. Kalau korang tengok dekat hujung tu, itu merupakan rumah tradisional orang Uganda. Tapi kita akan berbual tentang rumah tradisional tu pada hari lain. So we will do this. Where are we going to do this smoking? Yeah, my aircon is hot. Yeah, condition. Can you get down here? So we're currently on the way to the football field for the tournament. Dan ini merupakan keadaan Uganda. Jadi ini merupakan tapak yang mana kita akan mengadakan pertandingan bola sepak. Kalau kita tengok para peserta yang akan bertanding dalam pertandingan ini sedang warm up. Diorang tengah buat line Tengah buat line menggunakan kapur. Jadi pelajar-pelajar ni diorang tengah keluar pasal sekarang tengah waktu rehat. Kalau tengok semua pelajar ni diorang menggunakan atau memperkenalkan baju yang seragam Melayu. Baju seragam Melayu pula. Baju seragam yang warna merah. Alah, ni senang ambil pokok. Alamak. Jadi untuk dia punya banner, diorang legit tadi baru potong pokok, tebang pokok, lepas tu diorang buat banner dia.
kita tengah bersiap sedia untuk mulakan pertandingan. Okay, jadi sekarang kita tengah nak melaksanakan aplikah. How many of you? Jadi sekarang kita akan masuk sekolah dia. They are very good for us here. You have kept us very well. Yes. The activity has ended successfully. We are happy that we have succeeded. Yes. Actually, when the teacher was leaving, Yes. she told me you have to be around Yes. until these people finish their things. Yes. And indeed, I have kept around. I have been supervising. You saw me moving around to see that it's a success. Okay. Yeah, I think our city has worked. Your project has worked and everything has gone on very well. Now that you are done, Yes. you have also given us space to close the Do office other things. and leave. Okay. And in a special way, I want to thank these gentlemen Yes. who have also come to boost I everything. have a token to appreciate this office and make a small token, but in the future we shall continue. Thank you very much. We are very grateful and may God bless you. Okay. All right. Kita akan solat hari Aidil Adha. Baru selesai solat Aidil Adha. Assalamualaikum. Okey, jadi kita dah sampai tempat penyembelihan, pusat penyembelihan untuk ibadah korban kita. Diorang sedang membina atau tengah menaikkan apa? Banner menggunakan kayu direct daripada pokok-pokok. Como começar assim, eu ia para o meu sai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mereka tengah nak skinning. Okey. Marabu, 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 marabu. Jadi sekarang kita tengah nak bagi-bagi daging dekat satu perkampungan. Yes, miss. Jadi untuk distribution, diorang akan ada kupon. Organization. So this is the coupon. Okay. In the streets of Uganda, more Rolex. Diorang panggil ni cassava. Jadi dekat sini kita lagi banyak nampak kambing dengan lembu daripada nampak kucing dengan anjing. Sebagai contoh, sekarang kita tengah dekat Al-Salam School. Kita nak agih-agihkan sedikit barang lah untuk anak-anak dekat sini. So ini merupakan tempat tidur mereka. Don't have the bed, that's a major problem. Okay, sekarang kita akan tengok dia punya dapur. Hai. So ini adalah dapur di mana mereka masak. This is the firewood. Okay, ni firewood. Dia akan bakar. You burn the firewood here, right? I bring it. No, you don't need to burn. So this is the firewood from here. And then they burn it. And then ini adalah daging korban yang dah dikorbankan semalam. Yesterday. And Friday. And Friday. So ya, Masya Allah. Jadi sekarang kita nak tengok sekolah dia. Ini sekolah dia. So this is the classroom. Tak ada lampu, tak ada whiteboard, tak ada electricity. Ini tempat duduk dia. Happy birthday, Ibu. Happy birthday, Ibu. Jadi saya sekarang tengah berada di tengah-tengah tempat pengagihannya, pengagihan daging korban. Jadi belakang tengah kecoh sikit. Jadi kalau korang boleh tengok, pagar tu dah pecah guys. Sekarang dah banyak orang lari berebut pagar tu. Okay guys, saya dekat tengah-tengah orang tengah berebut daging. Bersih terus. Kalau tengok dia punya ni bersih, dia tak ada apa-apa. Padahal tadi banyak daging. Masya-Allah, mereka sangat memerlukan daging. Okay, so it's the 5th day. Dan hari ni kita dah move out from Mbale. Kita akan pergi ke Kampala atau Entebbe. Tapi on the way kita nak pergi ke Entebbe. Kita come across this village lah. Sorry.
Last stop, kita nak ziarah kampung and sangat kecoh. Dia takut, dia takut. Goodbye cows. Body. Aziza. Okay. So kita kat rumah Saleh. Saleh sama driver. So rumah dia ada dalam satu compound ya. We have just finished our lunch / dinner in Kambala. Are we in Kambala? Jinja. Oh, we are in Jinja and now we're heading to Entebbe. Entebbe, right? Yeah. Okay. Tengah pit stop. Nak sembahyang. And finally we are in our hotel. We reached our hotel for after 5 hours drive from Bali. Okay. Gonja, this is also kind. It may look like a banana, but it is not a banana for itself, because the gonja is supposed to, for it to be eaten, it has to first ripen. Okay, for it to get ready, it has to make a, because when it is still greenish, it is still raw, but when it is yellowish, when it is what? It is ready. So it's when you can peel it, you can fry it also. If it's roasting it, that's when you can eat gonja. I see. Yeah. Okay. Sekarang kita nak bergerak menuju ke airport Entebbe. It's my final day in Uganda. It's been a nice day. So, if you guys see on my right, this is the UN base in Uganda. All that white big tents, itu semua UN base. There's a UN sticker. Jadi yang kat depan tu is Lake Victoria. Okay, so kita nak on the way to airport. Tapi Charles insisted malam ni tu untuk tengok Lake Victoria. Sekarang ni kita dekat depan Lake Victoria. Masya-Allah. Oh. So itu nama burung tu is Marabou. Yang besar sikit. This used to be the old airport. Yeah. And now it's the UN Air Base. Okay, kita dah sampai Entebbe Airport. Kita nak berangkat sekarang. Ada queue.